hypertension, i-BP, i-high blood pressure, simnengi imbuzo yonke indawo. I-BP ke omunye ngize ngabona commenta ku-comment yomunye esithi hayi lami ngizalinda lawe bengifuna ukuzama ukuyi-avoida. Unga-check-a kodwa ama-videos ami, I think kule 2 videos ngisesemutsha lapha, so angabi lama-video amaningi kodwa I think there are about 2 videos ngikhuluma nge-hypertension. I-hypertension le ndaba yama-fruits ukuthi zwana nxa ule mkhuhlane wechukela kumbe uzama ukwehla umzimba kumbe vele ule insulin resistance, ayisiyo wonke ama-fruits okumele uwadle, njalo kumele ube careful nxa usidla ama-fruits. Hayi abantu iqiniso elinjalo abakazimiseli ukulizwa ngoba bathi ama-fruits njenganini ama-fruits into yadalwa uNkulunkulu ukuthi sizidlele, it comes from mother nature. It's true kodwa kudala sasiwadla seasonally, so haye prepared for us, haye kwazi ukunika iliver isikhathi sokuphumula. Kathesi ifruit selikhona from January to December, asiyivale vele iletha too much argument. Ngithi ngihambuya ku-BP ngutshela ukuthi i-BP ayisikho ukuthi ulayo ngenxa yokuthi wadla isawudo elinengi, kumbe ayisikho ukuthi isawudo leliyana yilo eliyenza ube le BP futhi asizwanani. So angithandi mina ukungazwanani labantu, ngabona ngani information yami ayikabi ready to be received, ngizabe ngibuya kancane kancane, but I said no, asiphinde sixoxe ngayo i-BP. Kuyini vele i-hypertension? Nxa besithi ule hypertension kumbe ule high blood pressure, kutsho ukuthini lokho? Kutsho ukuthi igazi elihamba kuma-arteries emthambeni yegazi isihamba ngeforce enkulu kakhulu eyenza ukuthi i-heart, inhliziyo isebenze nzima. Lokhu kuyingozi emzimbeni ngoba kugcina kusenza ama-complications anjengemkhuhlane efana le-stroke or heart attack. So kumele sizame ngazo zonke isikhathi ukuthi nxa usulomkhuhlane we-high blood pressure uzincedise ukuthi i-reading yakho ihlale injani, ingani i-stable to protect your organ. So emuntwini ovele elemkhuhlane we-BP uyakwazi ukuthi sile systolic blood pressure le diastolic blood pressure. Amanamba ngikhona nxa bekutshela ukuthi namhla nansi reading yakho abuya engamanamba ngu-2 ephezulu, bafake u-stroke enye namba ibe phansi. Phezulu yi-systolic, phansi yi-diastolic, and isikhathi esiningi nxa sisithi hayi reading yakho i-right, iyabe inamba eziphezulu zi-between maybe 100 to 120, inamba ephansi i-between maybe 60 to 80. Hayi lawe hamba ujabulile ukuthi i-BP yami ibe right. Ingayehla kakhulu lakho sokuyingozi, ingaba phezulu kakhulu sokuyingozi. I-high blood pressure yi-metabolic condition, ibuya labo liver, fatty liver, ibuya labo PCOS, ibuya labo erectile dysfunction, ibuya labo pre-diabetes, ibuya labo type 2 diabetes, ibuya labo inflammation, ibuya labo gastric issues. Zonke leziyana mana yazibona, zonke lezi ngama-metabolic condition. Liyana ephezulu ile tendency yokuba ingani iyakhwela naturally ngokukhula. Okwenzakalayo ukuthi as we grow ama-arteries ethu vele imithambo yethu yegazi iba stiffened, iyawoma kancane nje, just a little bit naturally because we are growing. So inamba ephezulu it tends to go a bit higher. Uzathola ukuthi ngxenye wawulabo 120 wabo 120, nxa usukuma 40s siqasa ukudlalela kwabo 130. That is not much of a problem. Ideally vele according to metabolic scientist, nxa usufike esethe ukuze inamba lana ephezulu ubekwazi ukuthi i-right kumbe ayikho right, eda 110 plus half of your age. Nxa inamba leyo idlalela khona lapho kumbe little less, it is okay. Inamba ephansi sifuna ihlale iphansi kuka 90. Nxa sisiyafika obo 90 sesiqalisa ukuba worried, it is a sign ukuthi iliver lama kidneys akho and ilawa yiwo ama-organs that are responsible for balancing ama-fluids emzimbeni wakho. So nxa sesidlula u-90 inamba engaphansi, those organs are saying okay, asambe sonke. Ungayijahi video, be patient to avoid being a patient. Wayesitsho njalo omunye udokotela ku metabolic workshop. Yeah, I love it so much. Be patient to avoid being a patient. Asambe sonke. Nxa kade ucabanga ukuthi i-BP le yakhozwa ukuthi wadla isawudo elinengi and you have been controlling isawudo, busy ngesawudo, khangela kuke kwaba ngcono yini ku BP yakho? Kuke kwaba ngcono yini? Akuzange kube ngcono ngoba into edala i-BP ngifuna uye kuzama kathi sambozama ukucontrola ichukela lokudla okukunika ichukela emzimbeni ngoba i-high blood pressure ibe lapho ngenxa ye too much insulin.
kuqalise ngokuthi udla ichukela eningi kumbe ukudla okuba ichukela eliningi kumbe ukudla oku highly processed okufika kusenza too much glucose. I-glucose ngabaningi umzimba urelease i-insulin. I-insulin ivula ama-cells ukuthi athathe ichukela. But ngendlela esesiphila ngayo kathesi, kind of food esikudla highly processed, wrong food, and sihlala sile stress, there is inflammation, asilali kuhle, sibhizi emafonini, we are always keeping our sugars high. Don't forget ukuthi nxa ule stress, i-liver yakho is always releasing ichukela, is making sugar. I-liver can make sugar from even proteins. It's releasing sugar now and again. So ichukela lakho lihlezi liphezulu. As long ichukela liphezulu ku-bloodstream, i-pancreas la iyabe lokhu ikhupha i-insulin. Nxa i-insulin iphezulu bakithi, i-affecta i-hormone othiwa i-aldosterone. Nxa i-hormone le i-affected, iyenza ukuthi ama-kidneys abambe isawudo. Isawudo, whether udle ama-packet ama-chips kumbe udleni udle anyway, any kind of sawudo elisemzimbeni wakho liyabanjwa ngumzimba. Ngithi ama-kidneys ayafilter akhuphe okumele kuphume igcine okumele igcine. Kodwa nxa i-insulin i-high iyenza u-aldosterone ayenze ukuthi i-kidney ibambe isawudo eliningi. Isawudo lingaba liningi, naturally umzimba uzabamba amanzi amaningi kwenza ukuthi udalute or ubalance isawudo leliyana. So kule high blood volume. High blood volume results in what? Ukuthi i-heart isebenze nzima to push that volume through the blood vessels. Inhliziyo sisebenza nzima sogcina kule high blood pressure, but it doesn't end there. I-insulin nxa iphezulu i-affecta i-element ebizwa kuthiwa yi-nitric oxide eproducwa vele ngama-blood vessels. I-nitric oxide le iyenza ukuthi ama-blood vessels avuleka, dilate kuhle, abe nice and elastic. Kodwa ngoba sokule insulin eningi isi-affected le into, ayisayenzi ngendlela. So ama-blood vessels sesiba stiffened and smaller. So i-diameter liyana sesiba ncane nxa igazi lihamba laphana. So kule space esincane sokuhamba ngepressure. Uyabona i-problem iqase ngaku-insulin. Mina ngifuna uzama ukureversa i-insulin resistance, ungitshela ukuthi blood pressure yakho injani. Angithi ubusy ngesawudo all this time. Lami nganginjalo, ngangingakwazi for a long time. Ngangigula mina umkhuhlane we-BP. Ngangiugula mina umkhuhlane we-BP, angiselawo. Zwanini asigijimisa ukuthi umbe ngithi hambanini khona lizaphuma emaphilisini, ngifuna uye controller i-blood pressure le nxa ilokhu ikuhluphi lokhu idlalela phezulu. Try usuzabuza futhi ukuthi sireversa njani insulin resistance. I-video izaba too long. Hamba ochecka khona amanye ama-videos kumbe zakwenzele into sireversa njani. Easily let's control ukudla kukhona uzabona nje kusithi. Labana abafuna ukuthi hayi ama-genes akhona, angiyali bangani bami kodwa ama-genes only contribute 5 to 10% of these things. So ingabe khona vele kodwa wena ungareversa i-insulin resistance, udle kuhle, exercise, ulale kuhle, hydrate well, uzabona ukuthi la leyo blood pressure yabamba ukukhulu kamkhulu kwaze kuwe izadlula nje ngecele. Kumbe kathesi nxa uzitshela ukuthi hayi vele lo ngizofa laye vele kuthi uyayisalapheki, hamba ozame ngutshela khona uzayibona. It is zwanini, i-information isikhona. This information has been hidden from us for a long time. Now we know we can be empowered and claim our health back. I hope uzwisisile imbuzo eminingi adi lokhu sithi i-BP ke ngiyabona.